Minisita w'ebyesente Minisita Kasaija n'uwakurira omukoro ogukanda ashabira abahirwe sente z'okugira ekibaro bakareka kuzishisha. Hariho kibakweta nawe enterprise selection ngo omulimo gw'okujja kukoraki okukwatamu okakuteekamu esente ezo n'amaani gaawe naye nga kubagarukiramu nyakigaruka mu kino ekigambo ekibaro. Minisita Kasaija nayenda ngu abantu bakorese sente ezi nk'entandikiro y'okwebingaho obworo. Tarazijara banyu mbeka itoerame kitaturukira Kibaale kaitoerame timbone kurura ngu bakwata omushaija nanka bakwata omukazi nanka esente za PDM azijarangi. Abebembezi ba district ya Kibaale bashabira abantu abatungire sente ezi okuzita omu projects ezibahandikiise. Otetekanize kuramburwa otetekanize kubanza notererwa esimu nibakugamba okukora ki esente zino utazikiyamu nabuye munoza kugamba akasente kanyu tikakakozeseze mukagarure. That is it. Ba beneficiaries tinkwena mutandike kwekwasa buso omuntu abalize PDM kalikasimu eine programu ene ina guideline itukufollowinga nikyo tudilengize n'okwika ku basente zino. Noweri nibasemera Kisembo ori omunyishengerokazi wa district ya Kibaale nagira ngu enkora ya parish development model obwa ati negenda gy'omuri Kibaale kandi tibakatungire buzibu bwona. Turaba ebintu emyoga na parish development model yona tukaire tutakatungire ekintu kyona ekikugamba ng'onu asabire ekintu kidogo ng'onu asabire akasente kano tikiri bazi basabire tikiri okusiima Ruhanga manya tumutere n'omungalo tikiri. Hassan Matovu ori omunywanisa w'enkora ya parish development model mu district ya Kibaale nagira ngu abantu 107 aho abantu 300 okuruga omu saakozi 57 nibo babandize kutunga sente za parish development model kandi aboona hamwe batungire miliyoni 107. Na mbere abantu 147 batungire esente miliyoni 147 ezi batungire okiro kino for the launch. Tuine magombora 14 omagomba 14 tuinemu emiruka 57 emiruka 57 tuinemu enterprises 12,803 naye otunula mu CDO talina ntambula esobola mutuusa ku bantu be bonna bali mu kitundu kye bane parish chief sinakindi ne basa county chief nange mwennyini. Abatungire sente za parish development model murundi gw'okubanza omu district ya Kibaale beeraganiisa okuzikozesa gye kwetungura. Nyowe nkanye nkaba mu programu y'okulima obutunda nkuza kubulima ningaruka nintunda nafuna amagoba ngumene entwara y'amagoba gawe kandi kyenga kyampa omugisa kurora nti nyowe nkakiya person tu nkalekera batayi bange niko basobole kwirukaniza ekintu kino tuli enyuma yakyo niko basobole kurango tukikora tuti. Emiruka 5 niyo etungire sente zirikwingana miliyoni 107. Gasha kwa Thomas tumwebaze.